dipotongin nih. Hmm? Dipotongin tuh kan. Apa? Di pokok juga kan. Orang mah video. Pemandangan kota Makassar. Hmm. Lantai 11 Rumah Sakit Ibnu Sina Umi. Sini mo. Sini ko. Pagaray, pagaray. Ikaw di ka na ada. Woi! Jangan aku tuh kalau mau aku sini. Ayo. Iya benar iya. Kon. Ah, di balik turun banjir ki.